Eka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mereriye kuri mwese mumvireza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mugabo amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru ateye ubwo tujya tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido ibibaye mu nyuma z'uko nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turi kwigerekerezo rya 20 nzero mwaka wa 2024 twa tujya tubashitse ko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira. Reka rero nsubire ndagwe kaze kuri wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku bigane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine ajya atandukanye ubisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Dufatiye ku majambo akomeye cyane ya Perezida Evariste Ndayishimiye munyemerere tuze kubigarukaho kandi tuze kubisigura dutanga umuco kuri ibi vyose, aho rero turi buze kubashikiriza ijambo rikomeye cyane rya Gen Kabarebe James wo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho nyene agabisha abarundi muri rusange nkuko nyene turi buze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero tubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyo ndagusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazojya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Perezida Evariste Ndayishimiye ntari nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko gushika ubu rero aherereye muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu birori vya mugenzi wiwe umunywanyi umwe rudende asigaranye nga mu karere ka Afrika y'ubuseruko nkuko amasoko yacu avyemeza, aho nyene yitavye ibirori vyo kurahirira rero no kwemerera imbere nanone y'inama n'abandi ba perezida bashika 18 yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi abaye perezida w'igihugu caka nkuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira. Rero nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye niwe nyene yarungika abasirikari kujya gufashanya na Felix Antoine Tshisekedi mu bikorwa vyo kwiyamamaza, aho nyene umutekano wiwe warucungerewe n'abasirikari bacu mu Burundi nkuko nanone amasoko yacu ava mu gisoda avyemeza. Ariko nanone hari ubuhemu buteye ubwoba bwakorewe abasirikari bacu mu nyuma z'uko bari biteguriwe yuko bishikira Kinshasa uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaheruka kubisezeranya bamwe mu bategetsi bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi. Ariko nanone ayo mahera nanone yari yatanzwe na leta ya Kongo akaba yaranyegejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye n'abakeyi rero bafashanya ibikorwa bitandukanye mu gutwara igihugu cacu c'u Burundi. General Prime Niyonga biyo bagiye gukora iki mu nyuma z'uko rero biboneka yuko ari we nyene asigaye nga mu gihugu c'u Burundi, aho n'umwanya ku mwanya kudeta ishobora gutangazwa n'umushikiranganje wa mbere Gervais ko bice batazera ndakugarika nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemerera tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane tubategure kandi tuze gutanga umuco kuri ibi n'ibindi biriko birakwiragizwa, aho nanone ibi vyose biriko biraba bifise imvo zitandukanye kandi biboneka yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari we nyene yikwegeye akarambaraye, akaba ari navyo nyene bigiye gukwegera igihugu cacu c'u Burundi. Igisirikare c'u Rwanda RDF aho citeguriye ku rubibe nkuko amasoko yacu avyemeza, bibaye mu nyuma z'uko rero n'igisirikare cacu c'u Burundi citeguriye intambara, aho umwanya ku mwanya dushobora kumviriza urwamo rw'inkoho none ishamba cimeza ry'ikibira hinjiyemwo abasirikare gushika ubu rero hataramenyekana ibitigiri vyabo, aho nanone rero abo basirikare bivugwa yuko bo barungitswe kugira ngo bagwanye bamwe bagize umugwi wa Larbe wadutse mu misi iheze ubwo nyene wishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bibutse yuko rero iyo mugwi wa Larbe biboneka yuko rero woba ugira ukorane na Red Tabara, aho biboneka yuko Red Tabara yoba nanone ejeje kuronga inguvu nyinshi cyane kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yakagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda yuko coba arico nanone gifasha uwo mugwi nyeshamba Red Tabara, aho yavugaga yuko rero u Rwanda rutanga indaro rugatanga amabiro rugatanga ibipfungurwa imfashanyo y'amahera n'ibindi bitandukanye nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye yashimye kuva mu gacereri akabitangaza. Ivyo vyose rero igihugu c'u Rwanda kikaba carabihakanye civuye inyuma nkuko amasoko yacu avyemeza. Rero mugabo rero ibi vyose biriko birabanga mu gihugu cacu Burundi bibaye mu nyuma z'uko rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi yo bari mu bikorwa bitandukanye vyo guhenda nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, abenye politiki bo nga mu gihugu c'u Burundi basaba umukuru w'igihugu gutanga imihoho canke akivavanura n'ibi vyose. Dufatiye ku makuru akomeye cyane
intambara rero target biravugwa yuko rero yoba nanone ari igisagara ca Bujumbura n'umugwa mukuru wa politiki Gitega, aho rero imitwe yitwaje ibigwanisho iherereye na cane cane mu ishamba cimeza ry'ikibira, iboneka yuko rero yoba yarahiye na cane cane kuronswa imfashanyo nk'uko amasoko yacu avyemeza. Evariste Ndayishimiye yerekeje mu gihugu c'Ubugande mu nyuma z'uko mugenzi wiwe Felix Antoine Tshisekedi yamusaba rero kutibonekeza mu kwerekeza mu gihugu c'Ubugande, kuko nyene Felix Antoine Tshisekedi amenyesha yuko mu Uganda hoba hariyo umwasi wiwe, kandi rero umwasi wa Kongo yoba ari we mwasi w'u Burundi. Niko nanone vyivugiwe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yari ngaha mu Cankuzo, amenyesha yuko rero ibi vyose umwasi umwe rudende afise ari igihugu c'u Rwanda. RDF ejeje kwitegurira intambara hagati aho rero amakuru akomeye cyane ejeje kudushikira mu nyemerere tuze kubigaruka ko amakuru akomeye cyane twabateguriye. Reka rero tubanze dutangurire ku kwishura ibibazo bitandukanye kwa Gen Kabarebe mu gihugu c'u Rwanda, ubwo nanone rero aganuka ku Burundi n'ibikorwa bitandukanye bigiye kuranga iyi ntambara. Turi buze rero kuvyumviriza amakuru akomeye cyane twabateguriye, mugabo ibi vyose biriko birabanga mu gihugu c'u Burundi n'akamaramaza. Mbibutse yuko rero nubwo biri kuba hari intureka ya kudeta umwanya ku mwanya General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervendera kubo batazeranda kugarika umwanya ku mwanya rero bashobora kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye nko gutangaza ikudeta kwi radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Ibintu bejeje kuyangara rero muze kunyemera tubigaruke ko makuru akomeye cyane twabateguriye. Abasirikari barungitswe mu kibira n'abandi batandukanye nk'uko amasoko yacu avyemeza, turi buze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Biravugwa yuko rero umugwira rube warahiriye gutembagaza ubutegetsi, ariko nanone kakihweza imvo y'ivyo vyose, aho biboneka yuko barimwo abapolisi batari bakeyi, akaba rero harimo abasirikari batari bakeyi mu bagize urwara rukomeye cyane mu gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, bikamu nyuma z'uko rero n'abasirikari barungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abenshi bahijije nanone guheba igisoda, bakaba rero baciye biyinjirira muri uyo mugwi mushasha wa Larube warahiriye gukura ko President Evariste Ndayishimiye n'intwaro ya CNDD-FDD. Mbahaye ikaze rero turaza kugaruka tubashitsa ko idonido ry'ayo makuru nari twabateguriye ndimuje kure, nizere ko rero umerewe neza. Reka dutangurire kuri iri jambo rikomeye cyane rya Gen James Kabarebe wo mu gihugu c'u Rwanda, agabisha abanyagihugu rero mu nyuma z'uko igihugu cacu Burundi gihejeje guhura n'ivyago bikomeye cyane. Turi buze kugaruka twumviriza ivya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biriko biramushikira ayerereye, twumviriza n'ijambo rikomeye cyane rya General Prime Niyo. Bona imbaraga z'ubunyarwanda no kumva abanyarwanda benshi bibona mu ko abanyarwanda ni nyinshi cyane ziragwira. Abagitsimbaraye ku macakubiri na ingengabitekerezo ya jenoside ni bakeya, ariko baracyayifite. Ariko icyo kuba bake ntabwo ari cyo kibazo, kubera ko n'ubundi n'abatangije ingengabitekerezo ya jenoside muri za 58 9 bagitera n'abandi bari intiti zitageze 10, ariko nyuma y'imyaka 30 hapfuye miliyoni. Murumva hatangije ingengabitekerezo yatangijwe n'abantu batageze 10 b'intiti, abitwa ngo naba elitist. Nyuma y'imyaka 30 baba bararika miliyoni y'abantu. Aba rero bakiri muri Kongo no hanze ni Burayi barahari si benshi cyane, ariko iyo ngengabitekerezo ya jenoside bafite ubwayo n'imbuto mbi cyane, ibonye icyuho imeneramo yakongera igakora ishyano. Ubu ndetse no mu mikorere yabo bagenda bahindura n'imikorere. Ubu barabizi neza ko utahaguruka ngo uvuge nk'uko Kantano yavugaga, nk'uko Bikindi yavugaga, nk'uko bakaramira abandi bose bari uriya ninde wavanywe Canada mu Gesera. Iyo mvugo yo kumugaragara yo kuvuga ngo mwica abatutsi mugire gute ntabwo bashaka kuyivuga, barakoresha amayeri yandi, cyane cyane urubyiruko rukiri rutoya. Niyo mpamvu urubyiruko rwacu rugomba kwitonda cyane. Nk'ubu abo b'urubyiruko rukiri rutoya baravuga bati inzira nziza twacamo yo kuzongera gusubira kuri gahunda yacu nuko twataka system y'u Rwanda tunyuze mu bintu bita rights. Tukataka rights, bati kuko nitwataka rights turazana urubyiruko rwose n'urutazi gahunda yacu rutuyoboke. Turataka rights ya Tunyweresi
baravuga ngo dutahe saa 7 z'ijoro. Ubwo ni uburenganzira bwacu, barimo bahutaza. Ufite umugambi wo kuzazana ingengabitekerezo ya jenoside we arabivuga, azanemo n'abandi batabyumva neza, bumva ko ari rights gusa, ariko ariho azanyuza ibitekerezo. Baravuga bati YouTube, itangazamakuru tuvuga ibyo dushatse, niba dufunga izo ni rights, ni rights. Muri ibyo byo kurwanya rights, cyitwa rights zihutazwa na leta, nicyo tuzanyuramo kongera kugarura amacakubiri. Urumva ni amayeri yihishe inyuma. Aya ngaya rero urubyiruko rutoya ntabwo ruzayamenya, bo bazaza bumva ari bariya bafite ingengabitekerezo ariyo bashyize imbere, bazaza bavuga rights, ariko rights bakubiremo n'abandi bose, noneho batera imvururu cyangwa se babone icyuho. Kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ni process izagumaho, kubaka ubunyarwanda ni process izagumaho. Nyakubahwa First Lady yabivuze ngo tugomba kwishyira muri DNA. Kwishyira muri DNA ni ukwishyira mu maraso, mu mushokoro, tukajya tuyihererekanya, kandi ni urugamba ruzahoraho. Abanyarwanda nta na choice mufitega. Icya mbere, muri gihugu gitoya cyane kizengurutswe n'ibihugu byinshi, umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane, ni mutoya. Ikindi, turi benshi cyane, miliyoni 13 ku buso, turi igihugu cya 4 ku isi gifite ubucucike nyuma ya za Singapore n'ahandi. Ikindi, amateka yacu ntabwo ari meza mu karere. Buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe we wahunze, utarahunze 59 yahunze 94. So akarere twarakayogoje, twagateye akajagari, baraturambiwe. Ni ukuvuga ko turyanye hagati yacu, ntitugifite naho kwihindira. So by obligation tugomba kubana byanze bikunze, nta handi dufite kujya. Ubu ninde wakongera guhungira Uganda? Ninde bamwakira gute? Ninde wakongera guhungira i Burundi? Wakwakirwa nande? Ninde wahungira i Kongo? Murebe ibiriyo, mwahungira hese? Ni ukuvuga ko tugomba kuba hano. Niba tugomba kuba hano, tugomba kubaho neza, tugomba kubana neza. Nta choice nimwe dufite. Ariko rero tukagira n'ikindi kintu cyiza. Turavuga ubuso buto, umutungo muto, amateka mabi, ariko dufite n'ikintu cyiza. Kuba turi miliyoni 13 zifite umuco umwe, zivuga ururimi rumwe, tumaze imyaka 30 tubona kubana neza no kubana mu mahoro icyo bimaze. Kuki tutakubakira kuri icyo ngicyo? Kuki tutakubakira kuri icyo? Kuko hari icyo twahawe, niba ari Imana yabiduhaye, niba ari gihanga, niba ari iki, ariko icyo dufite umuco wacu, ururimi rumwe. Umukuru w'igihugu avuga mu gitondo, u Rwanda rwose rukamenya icyo yavuze, n'uri hanze y'u Rwanda. Umuyobozi ajya imbere y'abantu akavuga mu rurimi rumwe, igihugu cyose kikaba cyabyumvise. Ntabwo ari benshi babigira. Icyiza dufite rero ni mureke tukigumane. Kandi mutibaza ngo ingengabitekerezo, amacakubiri, ndi umunyarwanda izasenywa gusa n'ingengabitekerezo ya jenoside. No, ibizayisenya ni byinshi, ni nk'ibyo navuze bindi, ariko n'ubudutsiko, n'imiyoborere mibi, n'ubusambo, no kwikanyiza, no kwironda. Kandi ibyo kwironda uko tugenda twidevelopa, utibaza ngo bizagenda bikurikiza amoko cyangwa iki, bizagenda bikurikiza ni interest, icyo musangiye niho bizagira. Ariko byose iyo ari imico mibi iragenda igasenya igihugu, isenya igihugu cyasenyuka, ubunyarwanda bugasenyuka. Nicyo bivuze. Twebwe rero nta choice dufite uretse kwitondera imiyoborere. Uyu munsi turiho turavuga imiyoborere y'igihugu cyacu. Ubuyobozi nibwo butugejeje aha ngaha tugeze.
guhera muri uko kubohora igihugu cyacu kugeza aho twahuriye na challenge ya genocide, aho ngaho cyari ikigeragezo gikomeye cyaho u Rwanda rwagombaga gusibangana, ariko abantu baraharenga kubera ubuyobozi dufite. Ubuyobozi ubu ngubu tugeze ku iterambere, turacyahanganye no kuvuga kubaka ubunyarwanda, ariko u Rwanda ruzabaho ejo n'ejo bundi. So n'abakiri batoya, icyo mugomba kumenya ni ukwitondera ikintu cyitwa ubuyobozi, leadership, kuko leadership niyo yacunguye u Rwanda, ni nayo yatumye hataba ikibazo n'ibibazo nyuma y'uko jenoside yakorewe abatutsi ba 1994. Uwo umutima ukomeye cyane, umutima wo gutanga icyo wabuze. Buriya abantu icyo batazi, iyo wavukijwe ikintu ukavutswa ikintu, icyo wavukijwe nicyo wumva watanga, ukumva uranezerewe. Niko bimeze. Buriya abantu benshi babohoraga iki gihugu bari baravukijwe igihugu, badafite igihugu, zikumara imyaka yose nta gihugu na kimwe ufite. Iyo ukibonye rero ukabona n'abanyarwanda, uba wumva wabifuriza igihugu, ubifuriza igihugu kugira igihugu. Buriya kujya gucyura impunzi muri Kongo zigeze muri 3,000,000, Loni yarananiwe, ibeshya ahubwo ishaka ngo bagumeyo kuko babacuruza mu biriya batanga imfashanyo n'ikiriya miryango mpuzamahanga. Nta kindi RPF yabikoreye, nuko abantu kubura igihugu bumvaga nta muntu ukwiye kubura igihugu. Bamwe muri twe twabaye impunzi inshuro nyinshi cyane. Uzi kuba impunzi inshuro nyinshi? Navutse ndi impunzi jewe, mvukira mu buhunzi, nitwa impunzi. Nagiye kujya muri secondary, kujya muri kaminuza. Data atanga inka ku mugabo witwaga Bejogombwa w'Umuhima kugira ngo ansinyire ko ari we data. Njya muri university 82 Ubugande buratwirukana ngo turi impunzi, tuza mu Rwanda. Tugeze mu Rwanda, Habyarimana aradufata adushyira hariya Kibondo ngo turi impunzi z'Abagande. Urumva, icyo gihe tuba impunzi z'Abagande. Nyuma Museveni afashe Uganda, abantu bacu basubira Uganda nk'impunzi z'Abanyarwanda. FPR ifashe ibohoje igihugu 1994, batahuka bava Uganda nk'impunzi zitahutse. Murumva ibyo byose. Iyo wabuze ibyo byose, ukibura, ukabura ubumuntu, ukabura impuhwe, ukabura urukundo, iyo ushoboye kubona uruha, urumuha rwose. Mbona ariyo philosophy ya leadership ya RPF yatumye hatabaho amahano nyuma y'1994. Ni leadership, umuyobozi wacu ibyo yari yarabayemo, nuko atajya kunda kuvuga ibintu bye, ariko rimwe na rimwe turabimuvugira. Kuba impunzi uri umwana mutoya ntabwo muzi icyo bivuze. Kuba impunzi uri umwana mutoya nkawe wagiye afite imyaka 2, kugira ngo unabeho byonyine, ukire macinya, kuko impunzi zose zicwa na macinya abana. Kugira ngo uzayikire ube umuntu, ukure mu buzima bugoranye. Iyo wamaze gufata icyemezo cyo kureba kugira vision y'igihugu, utanga byose ibyo wabuze. Je ndibaza ko ari byo umuyobozi wacu yahisemo gukora. Niko ntekereza. N'abandi bose bakamureberaho. Ariko ubu ntabwo ntekereza ko umunsi umwe hano mu Rwanda hazagira umuntu wongera guhagarara ngo avuge ati Abahutu, Abatutsi, ajye kuri mikoro ahamagarire kwica. No, bizaca mu zindi nzira. Bizaca mu dukiriki, ukwironda, kandi kwironda noneho kudashingiye ku moko, kwironda gushingiye ku gusahura no kwikanyiza. Bizaca mu turadutsiko nk'utwo mwabonye tw'abakono bejo bundi,
nabo bakajya aho ngaho n'abandi nabo bakajya hariya, ubwo bakaba barasenya ubunyarwanda, ikintu cyose cyandamaninga umunyarwanda. Imiyoborere mibi, muzitondere ikintu cyitwa bad leadership n'imiyoborere mibi. Icyo nicyo cyakora ishyano hano mu gihugu. Twe rero nta choice dufite niyo kuyoborwa neza. Niba twarabonye urugero rw'imiyoborere myiza, hakagira usetinga akavuga turukiramende n'urunguru mwararubonye, utazaza ngo arusimbuke, uwo ntazayobora u Rwanda, ntabwo azarushobora. Urugamba rwo kubohora igihugu cyacu hari impande ebyiri. Hari FPR ifite uko yadefiningaga umwanzi. Umwanzi ninde? Umwanzi wa FPR yari system ikandamiza abanyarwanda, ibuza u Rwanda gutera imbere, yahejeje abanyarwanda hanze n'abari mu gihugu badafite uko bazigera batera imbere. Ubwo niwo mwanzi, niko RPF yamusobanuraga. Leta ya Habyarimana FPR yarwanyaga yasobanuraga ite umwanzi? Yamusobanuraga mu ijambo rimwe gusa: umwanzi ni umututsi. Niko byari bimeze. Umwanzi ni umututsi, ni inyenzi, ni imbaragasani, ni ibyo byose, bitutsi byose bibaho. Ari nayo mpamvu urugamba rutangiye abatutsi bibasiwe hano, barafungwa muri za stade, ngo ni ibyitso n'iki byose barabibasira. Murumva rero itandukaniro ryari rihari. Aho FPR yavugaga iti turarwana n'igihugu, turarwanya institutions z'igihugu zifasha iyo leta gukandamiza abantu, ari zo ngabo z'igihugu. Kandi umwanzi ntabwo ari abantu, ntabwo ari abaturarwanda, umwanzi ni iyo system mbi. Leta ya Habyarimana yo byari kiriya, umwanzi yari umututsi. Kandi byaragaragaye uko byakomeje, urugamba rukomeza. Abantu bose bazaga ku rugamba, urubyiruko rwazaga ku rugamba, rwazaga ruvuye ahantu hatandukanye, haba mu Rwanda, haba Tanzania, haba i Kongo, haba i Burundi, haba muri Uganda. Yewe n'abavaga mu gihugu kimwe ntabwo babaga bahuje ibintu byinshi. Abavaga mu Uganda bavaga ahantu henshi hatandukanye bataziranye. Abavaga i Burundi bose ntabwo ariko babaga bahuje. Hari abavaga mu giturage, hari abavaga mu nkambi, hari abavaga mu migi. I Kongo ni nini, abavaga i Rubumbashi ntabwo babaga bahuje n'abava muri Kivu. Abavaga mu Rwanda murabyumva namwe uko hari hateye, n'abazaga niko bari bateye bamwe. Abo bose rero bagombaga gushyirwa ku murongo umwe wo kugira intego imwe y'icyo barwanira. Icyo barwaniraga ni u Rwanda. Ni u Rwanda ruteye imbere, rwunze ubumwe, rudevelopinga. Bivuga ko uwabaga bagezeho yajyaga gukora ku mbunda yarabanje guhindurwa, mwavuze ngo ni uguforomata. Nuko deformata byarajyaniraga byose, byagenderaga hamwe. Inyigisho z'icyo umuntu arwanira, imyitwarire, uko agomba kwitwara, indangagaciro agomba kugira, noneho n'uburyo agomba kurwana, byose byagenderaga hamwe. Ni ukuvuga ko RPA yabanje kwibohora ubwayo mbere y'uko ibohora u Rwanda. Ariko birumvikana ko kwibohora biba ari urugendo, discipline, imyumvire, imitekerereze, ideology, buri gihe byabaga biri center mu byo twakoraga byose, kugira ngo dushobore kubohora u Rwanda uko byifuzwa. Harimo challenge nyinshi cyane, harimo ibigeragezo byinshi cyane, habagamo kurwana no kurwana. Urugero natanga ni nk'uko iyo mu Rwanda hari abafatwa ku rugamba, twarafatwaga, natwe hari abo twafataga. Hari naho byageze mu 1993 biba ngombwa ko mu mishyikirano ya Arusha n'ibyari byemejwe ko abasirikare bari aba leta bari ku ruhande rwa FPR bari barafashwe basubizwa leta,
na leta nayo igatanga aba FPR yari yarafashe. Icyo gihe imibare nibuka neza nuko FPR yatanze abasirikare 59. Abo nabemeye kugenda, hari abanze bagumana na FPR. Ku ruhande rwa leta baduhaye abasirikare 3. Ni ukuvuga ko abacu bafataga bose barabicaga. Bose barabicaga. Baduhaye umusaza umwe witwa Naniya, baduha undi musirikare witwa Nyirigira, baduha n'umusaza wari inyenzi kera witwaga Ngurumbi. Nibo bantu baduhaye. Abandi bose barabicaga ku buryo batatinyaga no kwica n'abakobwa bafatiye ku rugamba. Bitabaga no mu mateka y'u Rwanda. Ndibaza ko mu Rwanda no mu ntambara zarwanwaga na kera nta mukobwa wicwaga ku rugamba. Ariko dufite ingero nyinshi cyane. Dufite ingero z'abakobwa bafashe bakabica, bakabicana nabi. Hari umukobwa wacu wari umukaporari witwaga Rukotana, afite abavandimwe be hano bamwe ndabazi, hariya ku Kidaho. Baramufashe, icyo bakoze bashinze igiti, bazana amaguru ye bagicisha hagati, baramushinga, bamushyira ku muhanda aho ngaho. Tugarutse kumushaka dusanga ahagaze, twibaza ngo ni muzima, naho bamucishijemo igiti gutyo. Ibyo ni ikigaragaza abantu batari bafite ubumuntu na gato. Rero abo basirikare 59 twahaye leta, hari abo twasigaranye. Abo twasigaranye bagumye mu ngabo kandi bagira akamaro. Ibitero bimwe byaza Ruhengeri ya kabiri ntabwo twari kuyishobora iyo tutagira umusirikare nka Minani, twari twarafashe tukayintegratinga. Niwe watweretse n'inzira, niwe watweretse n'umwanzi aho ari, kuko yari ahavuye yarabizi. Bishoboka neza ko kurasa uwo mujyi. Rero mu nzira yose yo kubohora igihugu cyacu, ndi umunyarwanda yari mu mitwe y'abantu, kuko objective ya mbere kwari igihugu cy'u Rwanda. Igihugu kibereye abanyarwanda, cyunze ubumwe. Igihugu cyagombaga kubaho. Ariko birazwi ko hari n'abaje icyo gihe, muratubwira abazaga mu gisirikare. Icyo nari ngiye kukibaza ndakibaza nyuma y'ikindi ngiye guheraho. Mu gihe cyo kubohora, cyo guhagarika jenoside nyirizina, hari abaje mwamaraga kubohora bakahita bajya mu gisirikare. Kandi uyu muntu ucitse ku icumu, urokotse, winjiye mu gisirikare, mumufitiye umwanya wo kumwigisha ubwo bunyarwanda, kuko aje akomeretse. Abo bo mwagiye mubafasha mute? Ese uyu munsi bwo uje muri RDF, nubwo atari yo mushinzwe muri iki gihe, ahurira he n'ubwo bunyarwanda? Kuko umuntu ashobora kugira impamvu zinyuranye. Tuganira n'abantu benshi afande bakavuga ati ngewe nzajyamo kuko wenda nka mukase yamuzengereje, akibwira ko ageze mu gisirikare yabona agakoresho. Abantu bashobora kuza batekereza agakoresho kuruta umwuga, bose buri gihe mwababoneraga umwanya cyangwa mubafitiye umwanya? Birumvikana nyuma yo guhagarika jenoside, abasirikare benshi bazaga bafite ibyo bitekerezo. Bazaga bashaka kwihorera, bazaga bashaka ako gakoresho. Ariko icyo basangaga RPA ikomeye cyane, idadiye. Basangaga RPA idadiye ku buryo ntaho bashoboraga kwinyagamburira. Byari bigoye. Ariko abantu n'abantu, hariho ababikoraga ku giti cyabo, uwo nguwo agahanwa by'intangarugero. Hari n'uwabikoraga akiyahura. Hari umusirikare wabikoze Gikondo hariya ariyahura, arangije kwica abantu hari igicubwe. Hari abagiye bahanwa. Ni uguhozaho. Ariko byagiye kugera 94,
ingabo za rapiye zimaze kuba ubukombe ku buryo n'uwazizagamo uko yaba ateye uko ariko kose yageragamo agahinduka byanze bikunze 1994 haje abasirikare benshi 1500 icyarimwe mu kwezi kwa karindwi barakiriwe, hinjiye abana benshi cyane bavangwa n'abo ngabo. Birumvikana ntabwo byari byoroshye gukora integration nyuma ya jenoside yari ikorewe abatutsi muri ako kanya, aho abari barokotse babonaga ko ari ugushinyagurirwa kwinjiza abasirikare bakoraga jenoside cyangwa bari ku ruhande rukora jenoside. Birumvikana abinjizwaga nabo ntabwo bari bafite icyizere cy'uko bagiye kujya mu ngabo ngo bazikorere bakorere igihugu. Bumvaga ko ari amayeri y'inyenzi, ko ntabwo bari bwinjizwe, nta gaciro bazahabwa. Ariko ntabwo ariko byagenze. Barahari hano bamwe baza kubyivugira. Icyiza nuko abantu bagihari bakwiye kujya batinyuka bakavuga amateka yabo. Ni nayo yafasha aba bana bakiri batoya, kuko ni ibintu biba byarabayeho. Ni ibintu biba byarabayeho, ni amateka. Twese dufite amateka twaciyemo. Abantu bajye batinyuka abivuge, kuko nta ngaruka byamugiraho, ahubwo ni isomo ryiza ryo abandi bashobora kuba bakwigiraho. Abo basirikare uvuga bahagaritse jenoside cyangwa binjiyemo igihe jenoside yakoraga abatutsi yahagaritswe, bari bakiri bashya. Ntabwo hashize igihe gitoya cyane, ni benshi muri bo bambukanye n'abandi kujya gucyura impunzi zari hakurya. Impunzi zari hakurya, umuzi aho zari ziri ni Mugunga, ni Katare, ni Gahindo, ni Gashusha, ni ku mupaka, ni Kibumba, ni hose. Ariko hari nk'ingero zimwe umuntu yibuka ukabona ko bitanga icyizere cy'uko kuba umunyarwanda, ndi umunyarwanda, ari ibintu byoroshye biremerezwa n'abantu baba bafite inyungu zabo ku giti cyabo, ariko ntabwo ari ikintu kigoranye cyane. Ingabo zimaze kwambuka kujya gucyura impunzi zaciye hagati y'inkambi nyinshi. Hari inkambi za Mugunga, hari n'inkambi zari Katare na Kahindo muri Rucuru. Zaciye hagati, ingabo zaciye hagati. Duciye hagati, ingabo zari za FDRL zari zarahunze ziza kudutera mu birunga bya Nyamuragira. Zije kudutera, ikirunga kiraruka. Ikirunga cya Nyamuragira kiraruka 96. Kirutse ari FDRL twarwanaga, twese turahunga, kuko nta washoboraga kwihanganira